Masline i kapare isperite i ocijedite. Ako imate masline s košticom, prije upotrebe koštice izvadite. U električnoj sjeckalici usitnite sve sastojke, a maslinovo ulje postepeno dodajte. U ovu masu možete dodati soli i papra i po želji timijana, no kako su inčuni slani, soli dodajte oprezno. Ovaj namaz možete poslužiti uz prepečeni kruh, tost, krekere. Možete ga dodati sendvičima, tjestenini, ribi, a u zatvorenoj staklenci u hladnjaku čuvati ga 5 do 6 dana. No nestaće odmah, a vaši gosti i ukućani sigurno će biti zadovoljni. U slast!